पाउचेद यंफुम ओइबा मर ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी हौखिबा पुंग कुनमरीदा मियोय चनी हुंफुद्रा मंगा पोस्ट पोइखे मंगा लेखिदे पॉजिटिविटी रेट चाहता 9.10 मरी मंगा ओइरे मियोय चहुम कुंथ्रा गनि थोय डिस्चार्ज तौखे हौखिबा पुंग कुनमरी असदा मियोय लिसिंग अनि सापन सुपना तरेट कोविड-19 टेस्ट तौबदा मियोय चनी हुंफुद्रा मंगा नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइरे मियोय मंगा ना लेखिद्रे हाइना मणिपुर लेखा की हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट ना हाइरे ngasi goina positivity rate sada 8.3 manga oike report asigi matungina haukiba pungkun mari asda positive oike basing atu di Pestopurda taraga mari sandel da ani Sisipurda taraga manga Imphal East da kuntraga mapal Imphal West da sama kuntraga taruk Kaksing da taraga manga Kangpopi da taret Ferjol da ani Senapati da taruk Tamenglong da taraga taret Tengnaupal da amma Thawbal da tara Ukhrul da taraga mathoine Positive orang lebih sing asi tharak apun bakan pam kes laka pada sing taragan itoi sampan nifu kama toi sugre. Auki bapung kun mari as delai kita basing adu debis tau poda ama sosan poda ama Imphal West ama Tenau Polda ama so ukrol da amane. Mioi sing asi tharaga apun balai kita bamasing lesing amaga jadret humputra banga sugre. Pawasina hai auki bapung kun mari as da mioi chong kun thagan itoi disars tau ke. Mioi sing asi tharaga hajuk pawud apun bamioi Lagama lising taret chatret nipugani thoy recover tau bangam kre. Hausik active case lising om chamri kun gamari laire recovery rate na chada marfudra manga dasmeng nifuta laire. Pungkun mari asda Manipur gi apun bamioi lising taret chatret marfugani thoy the COVID vaccine dose ka khe. Hausik bhabuda ahan ba dose ta mioi lag taraga mathoy lising marfuga hom toy. Chamri umpuga taruk amri anisuba dose ta lagahom lising kun gani pan sani subna mapan kapten state asigi apun ba lag taraga mga lising taraga mathoy chatrok humputra mga da vaccine kapkre aire pungkut mari asda D type oxygen lising amaga chahum yangkai amade B type oxygen chahum yangkai gini pan health department mateng pangki aina pawasina aire maka tarakpa atopa paw amadana Arunachal amadi Jammu and Kashmir da ngamkai ngakpagi logriba thodangkom Manipur da sulahon ningi UCM Ngamkai ngakadaba army ni miyam da onsilaga laire Joy Chandra United Committee Manipur UCM amade Salam Local Farmer Club anina puna khusamnaduna farmer training program am airok partuge laimayum mandapta pangthokre tharomaduda Krishi Vigyan Kendra Thopal Manipur ge head amadi senior scientist Dr. Sarangthem Jesmarani UCM gi President Joy Chandra konthojam sarugya Tharomaduda District Agriculture Officer Thawal Block Technology Manager Lekmabam Gaur Bachau SMSK BK Thawal ge Mehud RK Lambisna Resource Person when Sarugake Tharongamari Dena UCM gi President Joy Chandra konthojam na aike Indo Myanmar gi ngakpai bungak sedun legataba India gi army singna border ase gi ngak sinba gi mahutta aikhoi gi ngakpai de leriba khul gi khunja sina border ge Matang da wafum phongdok pada kihan khangali habasi laibak thibane Masida natana ngakpai gi chahi nabagi matang da lup sing na yengsin balak pada khunja sina rakhaning labasu CSO sina hankraba matung army sina khunja sibo on nabagi thawung chathai habasi tahoning de Arunachal Pradesh da amadi Jammu and Kashmir Indian government ngakpai gi ngakpagi lauriba thodangkum Manipur da su lahoninge ngakpai gagnaba lairiba army Manipur da di miam da onsilaga laire aike Magnai ngarang UCM gi mihut kangbu amana Indo Myanmar border gi fencing khariba si lepna da bakhan kre Manipur gi ngakpai manung da border fencing amata khaba yaroi masigi damak UCM na asoba yo amasem saraga laire maramaduna India government athuba da janaba praktuna sumba ngakpai da fencing khabiyo aike Covid na maram oiduna state asigi economy down tawkhre economy asi phagathanar ba UCM na thawang lauduna lagle thawang asigi manung chandang asi pangthokliba training asi su amane Tharomasida Covid ka mari lenaba polam singchu yan thokle Mangnai lawmi amana law uba asi yamna maru oi law uba da changba mathau taba sing lawmi sina khangba ka loina da lengak tage mateng lawna ba su khona ba mathau tai lawmi sin lengak tage santang oiro law sing polam sing oiro lawna ba su wana ba change kari go polam sing asi lawpham khangdra ba su UCM ka tana be yu aike emsu gi mapok kuman pangthokre Popularity ki damak vote let na ba emsu yawi gano All Manipur Students Union emsu lingkat ki bagi yang kai taruk lak subam hapok kumun thoram ngasi DM University campus da leiba emsu headquarter da pang thokre Tharom ki manung channa emsu ki hana ki thau puram basing amadi district da pang thok ki ba competition sing da saru ya ki basing
याउना एमसू की थबक थौरम सिंह सरुक याखिबा मिहोय सिंह असंबा खुदुल पीदुना इकाई खुमना बोटखे थौरम की अथोइबा मिथुंगलेन ओइना सरुक याखिबा एमसू की हानगे प्रेसिडेंट एंजिन नोंग्याइना हाई कुमजा लिसिंग अमगा चांपन हुंफुगा मंगागी अगस्त की चचत कुंतरेता थोकिबा चाक तांगबगी इहौ अदुदगी अहुनरुब नाइदना अगस्त की चचत कुनिपांदा एमसू साफोंग लखिबने अदुगुमलबा तमथिरबा थौदोक अमा तुंगदा थोलक्तनबा अमदि मणिपुर की इशू सिंह बयोन जाना चटनबगी दमकते एमसू सेमखिबने मणिपुर की पुवारीदा एमसू की थौदांग सिंह मयक्लाना लेहौरगने एमसू ना अवांग नोंपोक भारत जावना मणिपुर की दमक असौबा थौदांग कया पांगथोतुना लाकले एमसू की असौबा थौदांग खरा पल्लबदा मणिपुर स्टेटहुड फंगनबा अवांग नोंपोक भारत तगी मिरैपक मसा सिंह ताननबा फॉरेनर इशू मूवमेंट तौखी मणिपुरी लोन बनिपाल सुबह शेड्यूल चन्नब होनबा ग्रेट जून अपराइजिंग डे थौदांग याबना चिंबने मांगना मखातना हाई एमसू यामना फबा स्टेट असिगी तुंगी ओइगदब लुसिंगबा मयाम पुथोकपा ngamba ओहनसे पॉपुलैरिटी की दमकता भोट लेपनबगी दमक एमसू यावना जावबा तौबिगनो ngasi mahiroi sing matam adu ki mahiroi sing ka khenabane yamna intellectual oiba mi chahi yamlaba kya su ngasi di mahiroi aduma ko ribane maramadu ngasi emsu da yawriba mahiroi sing asi yamna hai sing laba ngaktane intellectual ngaktani emsu line lawroi se buari ki thaudang lawba body amane Hausi matam da leriba isu adu da work tawba mathau tai yamna chekchina khongthang lawba mathau tai aikoi gi economy gi lamda hena miang changhaningi manipur india da mipal tangle center da gi sel pirak taba matam da sangni phiniba state ama oira kane maramaduna manipur gi economy gi matang da chap chaba khongthang lokhatba matam oire haina su phongdoke thaurom gi khanaba mithunglen oina saruk ya ke human rights lrk executive director bablu loitongbam na m suna platform ama oira tungda oira kadaba sing puthok khanhaning bagi apamba phongdoke Haukiba celebrate tau bakak na tratungda la kadoriba singsu iduna thamlamba pathau tai maramaduna emsu su puya anupama ina na bagita maksem saba pathau tai aina su pangdoke thauram mapu ina saru yakiba emsu ki president haubizam chalam bamithina emsu ge liglam kaidana makhatana chatkani miyam gi thasaba mahaloi aina pangdoke thauramadu emsu ki member sing jauna cso amadi ima lupki miuna singbasu saru yake atop pau amadana no makakta da bharat na dos kodi amahena khwaiti ki wangna vaccination tawbangam khre masak thokna maipak pa amada bharat ki ngarang covid 19 vaccine dos kodi amalan khre ngase upung taret fob ki manung da phangkiba provisional report ki matungina hauke bapung kunmaret vaccine dos crore ama lakhum lising kuntra manga chari marfudra kaptana bharat ki COVID-19 vaccine coverage asi punna koti 62.29 lankre aribasi session lakh humpuga taret lising taraga pan subnani phugani thoida kapkhibane laiba gasida COVID-19 vaccine kapagi scope asida chawtho hana naba maso khongjel jangkhana ba kendra sarkar yamna kana honai haukiba pung konmari da patient lising kunthraga mathoi chahum humbutra mari recover tawrakhiba asina recover tawkhraba apun ba patient masing asi Kodi hum lak taragani pal ising yakai gani thoi janipan sumna ni hengaran gre recover tawrakiba asina chada 97.56 da leire kendra amasung raja sing UT sing na yamna kanna khosamna duna hona khiba asina nomata anoba case lising yakai gi makha da tana lakhiba ausiti namit humpu gani thoi ni sure hauge ba pung kunmari da anoba case lising ni phuga taruk chade yakai mapal lakhe haujik leiriba active case masing kodi hum lak yakai ga mapan chade humbutra mangane Haujik leiriba active case masing asi apunba positive case masing chada 1.10 dagi tana laikre. Haukiba pung kunmari da anoba case lising ni phuga taruk chatre yakai mapan lakhi haujik leiriba active case masing asi lakahum lising yakai mapan chatre umputra mangane. Haujik leiriba active case masing asi apunba positive case masing chada 1.10 dagi tana laikre. Masing asi lisingani kungi March thadagi yengba matamda khwaidagi nembane laibaga sida testing capacity lepalaitana hengalagli haukiba pung kunmari da test punna lak taraga taret lising umpuga mathoi samaga tara tauki haujik phawada bharana test punna crore 51.68 hena tawkre laibaga sida test tawki sang hengalakhiba asina haujikti seulgi oina positive oikiba sang chada 2.19 oiduna chada ahungi makhada laikhiba namit humpuga marini sure nomada positive oibagi sang chada 2.66 oi nomada chada ahungi makhada laikhiba namit kuntraga humdai ni sure amasong
चाद मंगागी मखाद लेकिब नुमित हौजिकति नुमित निपान सुरे आजादी का अमृत महोत्सव की मरुंग चना फ्रीडम साइकिल रैली लमथाखरे आजादी का अमृत महोत्सव थौरंग मरी लेना IGAR साउथ सिंधुना मंत्री पुखरी की मरांगे आईएनए म्यूजियम फाव चटकदब फ्रीडम साइकिल रैली अमंगासी मंत्री पुखरी लेबा IGAR साउथ की लमथाखरे थौरंग मरी लेना IGP मेजर आलोक नरेश हाई निंगथंबा सी यामना लाइन फंगलके बनते निंगथंबा फंगनदब होनबदा मियोय कया की पुंजी मांगखेबने अवाब कया मायोंगनाखिबनी मदुमकना ngasi di अखोय निंगथंना लेप ngamleibane अखोयना निंगसिंगद्रब थौना फबलु सिंगबा कया लेरि अखोयना मखोयबुसु निंगसिंगबा मथौ ताई भारत के 63 सुबा निंगतम पालन थौरंग मली एननबा सरकारना आजादी का अमृत महोत्सव सही अमा चुपना पांगथोकलेबा असि यामना सिंगथानिंगाइने आजादी का अमृत महोत्सव थौरंग मली लेदना मफम मफम द थौरम के पांगथोकले साइकिल रैली असिसु थौरम असि के मनung चनने तरागनि पंचुबा असम राइफल्स न सिंधुना पांगथोकलेबा साइकिल रैली असि सेप्टेम्बर मंगादगी चंदिलदगी हौरगा गुवाहाटी फावरगा कोलकाता फाव चटकने मदुदगी रांची लखनऊ फावरगा दिल्ली यौगने मणिपुर साइकिल क्लब की वॉलंटियर सिंह लोइना थौरम असि पांगथोकली हाना सफंगदोखे थौरंगी मनुंग चना आजाद हिंद फौज सोल्जर ओरंबा लेखित्रबा सोलेट हॉकी की लोइनाबे लामोय हॉकी पोसु इकाय खुमनबोटखि लोइना भारत की जुडो सानरोय लिकमाबम सुशीला मदि भारत की नुपी फुटबॉल सानरोय बालासु थौरम मदुदा सरुग याखे तालिबान डॉलर बिलियन मरफुगा मंगा खेनबगी अमेरिकन खुलाई फंगरे अफगानिस्तान दगी US ना मखोय की ट्रोप लोइनमक लौथोकपा लोइखिबगा लेबाक अदुदा यामलबा खुसु खुलाई अमसुंग इक्विपमेंट लेहौरगनि हाना इंडियन की रिपब्लिकन कांग्रेसमैन जेम बैंक्स द वार्निंग तौग्रे अखोयना खंगी मदुदि मसिगी US एडमिनिस्ट्रेशन असिगी थौसादबा अदुगी मरमदगी तालिबान ना हौजिक डॉलर बिलियन मरफुमगा यनबगी अमेरिकन मिलिटरी इक्विपमेंट फंगौरगने तालिबान फंगौगदोरिबा असिदा गाड़ी लिसिंग हुंपुद्रा मंगा एयरप्लेन सिंग अमसुंग हेलीकॉप्टर सिंग सारी याना खुसु खुलाई अमसुंग इक्विपमेंट मसा लाख मंगा हेनबने मालेम गिले पाक सिंगी चादा मरफुंगादगी हेना तालिबान ना हौजिक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर सिंग हेना लेरगने मखोयदा खुसु खुलाई खक्तना तना नाइट विजन गॉगल सिंग बॉडी आर्मर मेडिकल सप्लाई सिंग फंगरगने आना वाशिंगटन दा मांगना हाइके नागालैंड मरोम द काबुल बॉम्ब अटैक सिंग की मतुंग IS की मथक्ता US ना ड्रोन अटैक सथखरे अफगानिस्तान की कोनुंग काबुल लेबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिसी मिना चाउना थोकपा सुइसाइड बॉम्ब अटैक अदु मखोयना सथबनी आना लाउथोरख्रबा ग्रुप इस्लामिक स्टेट खोरासान की थौरंग तोबा अमगी मथक्ता ड्रोन अटैक अम सथखरे आना ngarang US military na phangdokre mi tongdaba drone sathake एयर अटैक अदु अफगानिस्तान की ननगरहार प्रोविंस तने आनबा फंगबो खुदम सिंह द आइकोना पंतम थमलिबा दु हारख्रे अनि US सेंट्रल कमांड की कैप्टन बिल आरवान फंगदोख्रे सुसाइड अटैक अदुगी मतुंग द US की अहन अटैक अदु लाउथोकलुन बदुदा मिसमजंग सीबा लेखिरे हाइबदु आइकोइ खंगले आइना मागना मखा ताखे अफगानिस्तान की मपानदगी सथकेबा अटैक अदु सगुल सेनमित की अटैक की मतुंग यामलबा यामना हेना सेक्शन ngak senbagi makha काबुल एयरपोर्ट की प्लेन मी लथोकपगी थबक मखा सथबक लोइना नने काबुल एयरपोर्ट मपान की अटैक अदु इस्लामिक स्टेट ग्रुप अदुगी साथीबा अफगान मसा अदुना पांथोकी बने काबुल एयरपोर्ट मपान की अटैक अदु इस्लामिक स्टेट ग्रुप अदुगी साथीबा अफगान मसा अदुना पांथोकी बने मदुगी मतुंग US प्रेसिडेंट जो बाइडेन लमन खुमना बवासके अटैक असि सथगिबसिंग लोइना अमेरिका बो सोगननबा खनबसिंगना मसी खांगो अखोयना कैदंगोय दंगा पिरोय अखोयना कावरोय अखोयना नगोयब तानगनि बसुंग नगोयबो मामलदो पिहनगनि हायना बाइडेन सगुल सिनमेता हाइके न्यूयॉर्क टाइम्स जाउना हेल्थ ऑफिशियल सिंगी वरोल पल्लुदुना US मीडिया खराना काबुल अटैक अदुदा US ट्रूप सिंग अदु याउदना बियोय चाम हुंपुद्रा फावबा यौना सिरे हाइके मीडिया खरनदि सिबकी मसिंग अदु जनिरम फावबा सुगनि हाइरे अटैक अदु सिखिबा अफगान मसिंग हुंपुद्रा मपन सुरे आइनो ऑफिशियल अमना पावगी एजेंसी रॉयटर्स तंगरांग फोंगदोखे अदु मियोय चाम कुन हेना सोखि हाइके तालिबान ऑफिशियल अमदि सिखिबसिंग अदुगी मनुदा तालिबान मेंबर कुनि पंजाबी हाइकी अदु फाइटर सिंग सिखि हाइबदु वांगंगलोय अमना कोन याखिदे हौजे काबुलदा अटैक सिंग हेना चाथरप याबगी फिल्म लेबदगी US ना फिबम सेमदुना मिसिंग ना सिंगला लाइख्रे अमसुंग मथंग नमित खरनि से ख्वाइदगी खुदोंग थिनाय वैगनि हाइख्रे
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯅꯤꯗ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯥꯈ ꯑꯃꯒ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯇꯔꯥꯒ ꯃꯥꯊꯣꯏꯔꯣꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯦꯟꯇꯥꯒꯣꯟꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯌꯨꯑꯦꯁꯀꯤ ꯃꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯍ꯭ꯋꯥꯏꯠ ꯍꯥꯎꯁꯅ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯏꯌꯥꯔꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯊꯥꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯀꯤꯕꯁꯤꯡ ꯊꯥꯖꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯦꯟꯇꯥꯒꯣꯟꯒꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏ ꯖꯣꯟ ꯀꯤꯔꯕꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗꯅ ꯏꯔꯥꯛ ꯁꯃꯤꯠꯇ ꯐ꯭राꯟꯁꯀꯤ ꯃꯦꯀ꯭ꯔꯣꯟꯅ IS warning taukhre. French President Emmanuel Macron Islamic State Group jihadist sing aduda warning taukhibag loina maroiba regional lusingba sina sarugi hakiba ngasi Iraq ta pangthokiba summit amada Taliban na Afghanistan lengak paisin khiba aduna maru oina khanakhre. Matam sangnadagi jihadist terrorism na sogalakraba Iraq na Arab laibak sing amasong Iran ga gimarakta mediator amo oina da hona rakhibaga lusingba singi mifam adu pangtholakibane. Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi ke meeting mapang thok labagi tungda French President Macron haike. Des IS na akiba piba amo oina lairi maram na aikoina. Soidana makak senpa antharoi dabani haibise koi punaba khangi amasong. Lal haulok group singa sigi mayukta lan thingna na ba aduna. Nakoi gabat mi maru ebo oigani haibise hangna khange. Lal haubagi mayukta sathaba lan asidi Iraq amasong France na maru oiba partner singni aina Iraq Prime Minister Kadhemina pahom peki losing basing mifam adugi damak Egypt President Abdel Fattah al-Sisi amasung Jordan ge ningthau Abdullah pairake aduga regional gi ekna basing oiriba Iran amasung Saudi Arabia gi foreign minister singsu samida du saru yakhe Qatar gi Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani Dubai gi lengakpa Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum loinana Kuwait gi Prime Minister Sheikh Sabah Al Khalid Al Sabah amasung Turkey gi Foreign Minister su mifam adu da saru yakhe region adu bo nikhaliba wathok sing laksin bidi rangna amatoina punsin bagi sagrol ama launa na bahonari aina Iraqi Prime Minister gi nagdabali khunsin na phangdokle French President na laita traba Middle East ta tangtu laita hanbada Iraq mathau tai khalle Baghdad Conference asina lalhobagi mewta sangsinba lanthengda tengbang na bagi framework adu Thambada ngamalaba jai aina Macron na aike. Maragasida Kabul airport da haujiksu miyoi lising manga chamari laire. Islamic State Group na Kabul airport mapanda misi mina changda thok paitek ama sathakiba adoge. Nongan bada Afghanistan dagi satkina bagi ngai duna Kabul airport manung da haujiksu miyoi lising manga chamari lairi aina Pentagon na phangdokre. Washington gi matam ayuk pung ahum phawa pung kunmari gi manung da US amasung Coalition ki flight marfu pandam yu lising taraga ni toi chamaga hena puthokla kre aina US General Health Taylor na aike mi lakthok mapung phanaloi chinna bagi August 13 gi aroi matam thakiba US na aroba mikubadu phawa plane na puthokla pangam ki kani aina pami sing da Taylor na aike arobi da content sing asigi maroi ba pau khara asiba pau dam jariba mane local news YouTube channel amadi Facebook page asedagi yengbiri bopuna mapathaga sari channel asena domda kanarabadi Subscribe taubi subscribe taubi like and share taubi sukawi kana pramakpo amukana thagasari